Dobrodošli. Danas zaranjamo duboko u drevne, misteriozne šume Bukovine. Krećemo u potragu za svetim ličnostima koje su tamo nekada živele i oblikovale legende koje, traju i dan danas. Ovo je priča o sihastrima. Dakle, glavno pitanje koje se postavlja je ko su zaista bili ti sveti ljudi? Da li su bili samo monasi u potrazi za mirom i samoćom ili možda nešto mnogo više? Ajde da otkrijemo. Pre svega da razjasnimo taj ključni pojam. Sihastar. To je u suštini pustinjak, neko ko se povlači od sveta da bi se u potpunosti posvetio duhovnom životu. Zanimljivo je da sama reč potiče od grčkog izraza za onoga koji ćuti. Upravo ta tišina i izolacija su osnova za sve legende koje ćemo istražiti. Sad, kada znamo o kome pričamo, vreme je da upoznamo verovatno najpoznatijeg od svih sihastra. Njegove ime je Danil. I on nije bio samo neki pustinjak skriven od sveta, ne. Bio je čovek čija je reč, izgovorena iz dubine mračne pećine, imala moć da promeni sudbinu čitavog jednog naroda. Jednostavno, priča o sihastrima ne može da se ispriča bez svetog Danila. On nije samo jedan od mnogih, on je arhetip, ona centralna ličnost oko koje se pletu sve najvažnije legende ovog kraja. A njegova posvećenost bila je gotovo neshvatljiva za današnje pojmove. Zamislimo to na trenutak, godinama, sopstvenim rukama, klesati sebi dom u živoj steni. To nije samo potraga za mirom, to je bio dokaz jedne nadljudske volje, čin ekstremnog asketizma koji je u očima naroda stvorio legendu o njegovim neverovatnim isceliteljskim i proročkim moćima. I upravo ovde se dešava nešto neverovatno. Njegov put se ukršta sa velikom istorijom. Knez Stefan Veliki, vladar Moldavije, dolazi kod njega potpuno poražen, u očaju. I odjednom, pustinjak iz kamene ćelije postaje ključna figura u odbrani cele zemlje. A ključni momenat je upravo ovde. Ove reči, one nisu bile samo duhovni savet, bile su to strateška i moralna naredba. Ovaj savet je direktno doveo do vojne pobede i, kasnije, do izgradnje nekih od najpoznatijih manastira. Reč jednog pustinjaka postala je temelj i duhovnog i nacionalnog preporoda. Ali idemo dalje da vidimo kako se priča razvija. Jer nisu svi sihastri bili savetnici vladara. Neki su, prema predanima, postavili duhovne temelje čitavim zajednicama, čitavim gradovima. I ovde priča dobija jedan zaista fascinantan preokret. Sa dvorskih intriga i velikih bitaka fokus se seli na samu zemlju, na lokalne osnivačke mitove. U tim pričama prisustvo jednog svetog čoveka nije menjalo ishod rata, već je postajalo sama iskra iz koje se rađao čitav grad. Pogledajmo legendu o nastanku Sučave, jednog od najvažnijih gradova u regionu. Sve počinje sa gustom šumom i jednim skrivenim pustinjakom. Kada su ga pastiri slučajno otkrili, on ih je pomazao svetim uljem poznatim kao mir. I od te reči, veruje se, potiče i samo ime crkve, Miravci. Sveto prisustvo je bukvalno posvetilo zemlju i privuklo ljude da se tu nasele. Ali priča nije gotova. Nisu svi sihastri bili osnivači ili savetnici vladara. Postoji i druga, nekako intimnija vrsta priče, koja ih prikazuje kao čuvare narodne mudrosti, duboko povezane sa prirodom, ponekad čak i bukvalno živeći u njoj. U selu Škeja, na primjer, legenda govori o pustinjaku koji nije živeo u pećini, već u šupljem hrastu. On nije savjetovao vladare, već obične ljude, dajući im savjete za njihova duhovna putovanja. Ovo nam pokazuje i drugu stranu sihastra, kao lokalnog, pristupačnog mudraca, integrisanog u život zajednice. Sad, kad smo prošli kroz ove različite priče, savjetnika, osnivača, mudraca, ajde da spojimo sve te deljiće. Šta nam one zajedno govore o ulozi i značaju ovih neverovatnih figura? Kada pogledamo sve ove priče zajedno, vidimo neke vrlo jasne obrazce. Bilo da su živeli u pećinama ili šupljem drveću, verovalo se da poseduju duhovne moći. Igrali su ključne uloge, od zaštitnika do osnivača. A ono verovanje da njihove molitve mogu da omekšaju kamen, savršeno opisuje njihovu moć u očima naroda. Moć da učine nemoguće mogućim. Dakle, krajnji zaključak je prilično jasan. Ovi pustinjaci su prerasli svoje stvarne živote i postali stubovi kolektivnog identiteta.
Oni su simboli otpornosti, duhovne snage i božanske zaštite, koja prema verovanju prožima samu zemlju Bukovine. I za kraj ostaje jedno pitanje za razmišljanje. Iako su ovo priče iz davnina, one nikako nisu zaboravljene. Pećine, manastiri, pa i imena mesta i danas svedoče o njima. Kako zapravo duh ovih usamljenih svetaca nastavlja da živi i utiče na kulturu i veru ovog regiona čak i danas?